Namonto yara kunekanite Nkobo na muchemanio yo kwariria municipality ya Nkobo iremete witana mbere bone kumaniana ikundi biele kuria kuthikanira na witikanirio kunie mibango iraithirite ikawa kinya kamiti barane ndeba uchali batumbira kwithira baitumira kwa mutugi kare na kulikithia. Baba ne atongeria ba location ya Taita arabokari na mushemani jwa kwarira witi na mbere bwantura ciao batongetwe ne Sibombabu Kiremi atongeria kuma kirobisi anga bana kawira Mwangaza na kuma obisi na MC wankwene Martin Kome Makasi na MC wa Koroto Ken Mange ara mushemani jwa mbere na dhire nyingi 15,000 as per the census of 2019. Ikirikana kumene notarani bwa mwaka jwa ngiri jiri 19 location ya Taita na akari nkoroki ya ngiri 15 na igitare thirundira bare na mushemanio atongeria bane betikanirio rabaga kubya location na sub locations ingi ende chibu akiwa kule na bamwe batongeria betro bisini andi sisi kurega na ntubu gitumi kya bedra mwankana ro bare na location imwe akitaita na gashagasha mushemanio jo shumirandira mutongeria kuritaga muge jawe na bara chibu akugaga ni bare ganire na locations yu bare ogikarone kiu ni bumirite kuga chibu no kakwari orongo oni ni ndasa inere manto ya location yetu sub location na ndero ndatere gukana tikatwetera ukana kira tweteri no rose na ugire ende yo bwo jiro kira akigitetero akubatere no ura kuoretwe no tuka kwa requestirwe kurega kwiganwa ko gweta na mbere kwegita inde muthiene atongeria babetekanira na kwegikaro kya mwingi kirabu ugitene kya gwitikania location na sub locations yu migambo ire ithirite kirikithwa ni Sibombabu Public participation ya locations ekugana na ndiru arero kwariria turare Taita gwete mwanki muno kiri municipality ya Nkobo kuma obisine ya ngabana no tumene achirwa atongeria kuma mirigene 13 ya Taita bete obisine ya wekenda bakaranidia untubure atongeria babaregene na bu na bagetikire na kaju kamwe ningabana obatukuja maturene atirimane na atongeria bonde ambira nture iu o mutongeria no mwe tuchwe ntukwira antu bau bageta kingabana nikenda bamwa thina cia Taita na thina cia Nkobo na thina cia location yeji na mutongeria wonde o Taita respective position ine reare no abwiri kwa involved na te antu baire babwiri gweta kwariria mandu ja Taita batwe toteto bichine ngabana okeja getue kana te antu beto ya to morie biorie biao na to chokerie kwambira ngabaneje kana tuthure antu 13 baba kuganeje ya ukianjara Niki Mburugura wali MC wankwene akiaya ni kuonekanira gituma kiri atongeria bamwe bakimugwata mbaru na bangi bakireganaga nawe tukwetu ari kaguru ara kore antu baikirie mantu ataitano ndauga Taita ete arairwa nara ndauga Taita ne twareko no kwigwa nora waigerua nkiuga TV-ine ndere ngavana kawera ndamwera Taita nirekia nie kathurana Niki Mburugura ari kurikia kwaria gutirwa aria rungi rureta na mbere mwaria kuma obisine ya Makasi akiaraga chagacha nkuruki cia kujirwa sibonde kothiria na mbuga ibwaga ende baubaria nabo ote report ya muntu ngeto kwenda kuma nande niki kethangu kwa kanya waria ware gontea gotunge ukariaza na nio mushemanio jojo thirire atongeria bakiumagara ome bonde kinya maromba ja kuinga mushemanio jojo ationekane
akiaria kaja Kenya ethira kimeneria ni kimburugo nontu bwa kwangaratania mucemanio juu mbuga itu endelea mucemanio bwega, but unfortunately mucemanio juu kuja kwaragano juu kethira na juu aragano ane antu baguciita core ba governor. It is very embarrassing. Na mbere governor mwene kiatho atitherwa thuki uria wi bata ni mukiki. The other day wajire governor otwira mantu wa municipality no jo mantu antu bataita tukwenda kubaritana na Arua, but rwari rugukinyangwa mbere antu bataita nabo atukaeja na heshima ethiri tukwenda maendeleo. Tutireta governor aja twina mugoko na jora twina jo tukamba karanthi tuthirie nyumba yetu then tumbe kuona into na mbere Nick please atwe makasi heshima rire gitine tuitana makasi nguge bwega muno utirondeja mbere antu bakwene ini babati gwitikia. So Nick tafadhali ndo aje oreta na Arua ira governor uma ethira no kwenda municipality kana utikumenda no ntutimba kuthiria mucemanio mbere werera tongere bangi batio uga no kwenda municipality jwa kinyare antu bataita bakwari mantu wa municipality uga juti kubwa nkurugia tongeria bagwati mbaru nikeni baugite bakeja kuthuja ithaka bia mwingi biria bikareri ni njume na bakiuga ngavana Mwangaza eja bakamuthikira buru kira Nick agitiri kwithirwa ria ringi no rwira municipality jwetu na antu bataita very soon nkeja na gintu gitawa land banking tukeja kwira antu betu niki municipality jora ria ringi kwene iwanja bienu bia public bijoketwe ni antu. Yes. Eu no process tukwenda kwambira in the next 2 weeks no ndo bia property cia Taita nendetie na ndijo ende okunika indogura na ndipoti yara ekaijere aja opposite ye court mudayo jore ujo kwa ngoroba ijo community nyukendetie ko niki no kwenda okunika ni manto jau kenanto bateka lesi issues yu governor imto ina ni endongi mono gitwe ndira wonera kirungi kani kiara amurungi giteta mucore kira atejega ateji mucore kuja kumuthiria antu bataita bakuga weje nanda kuromba na giteo kinene muno munene eja karante antu bataita bakwere manto jao bakwere municipality ro bakujwenda na muthiene ni kanu kia kirengavana Mwangaza bakiuga woneja mucemanio Taita akaumwa nyuma ni kimburugu ko to kashifu ngavana kawira Mwangaza mucemanio rwaga ageta edenia Nick no to Nick othoke mucemanio antu bataita mucemanio tutetekere yo thojoreo kuma taunine ya Nkubu andine ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru rea kwari etwa ni Mutugi.